tichibuya ridouya namyeni washu dhuvala namusi ene rikudusweketa napedza kuruamba na ye heino nyambedza mtikirisi wa vembefem yorosvika chitaune pedza kuti rakutofokaseni palaka mafungo rwendo rwa motu ene ramuvizwa nepodcaster ndevatu vene votodhibhurera dziradio dzavo podcaster ndevatu vene votodhibhurera dziradio dzavo kana televhishini yavo hangeini maayani vakorara kushumisa the-social networks dzoyongo pambanana apona nimuyani ndina Aubrey Mangenge mtikirisi wa VMFM ndivo chirori Aubrey katinatangana zanovuwana ndanoana ndishapunga manda mana apo ndikufara zvakuti badi ngada zo zvino ndikofara shapu tamayanga ndikofara shapu ngamanda nanditi zvone zvori chipikwa chavewesa zipodcaster ndamusisatogeresa zvika zvingi zvingi chipikwa chavewesa zipodcaster ndouisa radio ndizvone zvinokungoona ndi na radio ingasiwa mavana vashu ndikale iona radio so unori iwe na rutititi zvavuthogwa nditoshumisana zvakuti badi ti zvavuthogwa ndoshumisana tizvino zvithu zviyafamba navo ngafa kasiya lashui uvana uopena nga manda like zvithu zvovuleya una mileyo minji ende radio una milengo ive ikokhatira vathu vanji ti apo kabe I don't think una mulayo apo kabe una mulayo ndoita zvinowafuna mulayo ndoita zvinowafuna karosemana una utada ausengisiro vofolowani tindi zvinena vazona Aubrey kutanga manda chipinga chano tamayanga musi nosvika pano ntamwe rekotomera mbausokotoko mose kwamba nga Aubrey riva rikwamba nganyia pakamutweni aniti Aubrey Aubrey ngachifana ndi Mangenge madzina ndi Mtsundeni and then Aubrey nzira chikuwa tipa zori vabibi vashu madzina chikuwa vachafuna badi so ofera ndi Mangenge Mtsundeni Aubrey so ka social media kana plan yavo kamsendika YouTube vathu vandivasa Aubrey action une avo ndenda jeza langala Aubrey ndatangasa na reaction zvari Aubrey action because ndichitoma mafungo a YouTube ndakota mafungo o react so nandi mudededzi ame teacher ndiva ndikoshumira ngapa panda pulikanya nopidzo fi liwa home so ndizvo ndanga zviyamba zvazvino zvikofa basi Aubrey nototuwedzwa ngamino the one anishko trema mafungo a the podcast rufuna rwa music man so mtofuna music then ndava ndikunyagouita mara wambaira ngoti koni akozvona ndakunyagoza muimba mara hayi zvakunda zvabhara ndasokotofesa okay sharp ngori ndifuna muziki ende ndingasikona uimba ndikwene ndizama ucontributanga zvimwevo then ndichibona ka YouTube ainge vathu va busy vako react ka nyimbo dza South Africa mara not dza Venda ni vakurera nyimbo vona PC na vonyinyi vakureacta then ndati ndingazvitama then ndazama ucheka uri muthu no what comes Venda wasvita na ndawana una imwe athu yachividzo pfi Nema uzofinema nemaunguni I think and then obasati reacting and then ndanyaga zvichitwa ngayo achiita mafungo ototresa luimbo atoamba ngalo rushapuna kana lungava better guy then neka ndasokofesa kuti okay ndingajiya hezvanema ndajiya zvatona kuzviita vaamerica ndazvitanganyisa uri ndite kamuzika wavenda zvodhitusa muzika wavenda so zobvapo ngamanda zvino hapo kadzi reaction ndiyakholwa asiyothe une adzavoko kadzi positive response umwe ndova ndikotonosasala zori haya panapaichapo zvino anditanga nadzichallenji dzine varamuzika vanidhera dzi-inbox vanifoinera uri haya munhu ape zvinokuita zvore nikorijambisa nikoripangira madzo dzodoranga manda ai vari inbox avanna and vamwe vakwata ndori vamwe vari inbox vokwata vamwe vari inbox vachikojiya ngerechedzo nerakuvapa yona so tizino vathu vafambana vamwe vari inbox vakonikuudza uri hei nini yambenga hei nifuna vathu vanhu vamwe vakonikuudza uri hei waniko nichavisira vathu and zviyasiya zvichiri vuri dhinana rine kalimwe siya because atiri vamwe tinyagova interviewer so ezvo tinyagova interview uchivuya akayara inyabenovya namba yezvi nayo zvinezvi nganda angori nandachikwamba ngoyanga ngori music vari is subjective ngamwe ndiri zvino ngaunapangana ifili kwamaho uinterviewa apa noni niva nikointerviewa ndivo ramuzika peti apa no zvavudivudzi ndinyagointerviewa muthu mumwe na mumwe una chitori chinava rikanyagochiyamba kana una mafungo kana una vutsira ndonointerviewa na muthu anavo rikamse ndi dhokotera warukanda so zvikutosumbedzo uri ai asi vaimbi pedzi tovoderesa vaimbi ngo ndivone vane vavori varithoma norithoma ndivone vane vakamsiri chivatomai noripindura varipindura vamwe chivatoma vapinduri ti ndikuchirona
aritola pese fungo la chana thoma na mafungo as the interview ndife interview nchipe sinena ngamba so ra interview ndofa I best na one ndingani opre zvinotadza nga social media ndizori iwe uchipfunga uita best vamwe vafunga kamsi as best kana inewo wapfori woshuma nga maanḓa kana yova best interview wana isino ine vari kamsi vhathu vananda vanayo fedzi ndi dzolo zviamba nda interview yanga ndo thoma yaendana na muṱangano vhudzopfi Adolf Mr Theando ndi interview navho ndi recommenda nga maanḓa because ndo vha ndi kha ḓi tou thoma so mathomoni ne and yo vula mavoti manzhi for dzi interview nnzhi so ndi pfha nga ndi ita the best ngori vhathu ndi vhone vha vhona heiḽa interview vha kona u tevhela zwithu zwinzhi but ndi tshi khou tou cheka kha dza vhukati ndo no bva kha heiḽani hu na interview ndana na Prolific SA ndo ni ṅwedzi dziṅwe interview nda pfha uri even though comes underrated nga ine nḓila ndi pfha nga ro vha na u amba zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwi nga thusa lushaka nga maanḓa ri tshi khou cheka ndi muthu ane o ya wina dzitshima a sasaladzwa badela o vha sa I deserve so ri tshi vho dzhena hafhaḽa nda kona u pfha kuhumbulele kwawo because nṋe nda ndi muṅwe wa uri I mean I deserve and then ri tshi khou amba zwa sasa sumbedza uri okay sharp zwi khou gudisa zwiṅwe zwithu zwine zwa vha for khamusi vhathu vha thetshelesa la interview na vhone vha nga guda zwinzhi zwino obri kambura tsinga fano sembedza khwine mafhungo uri ni mudededzi ni musiri mudededzi na zwo podcast ndi tenda uri zwi ṱoḓa tshifhinga tshazo and beside yezo ni muthu ni na vhutshilo hanu ha personal vhone away from podcast no shuma ni balance nga nḓila ḓe zwifhinga zwona for obri ṅwaha hoyu wa ṋaṅwaha zwithu zwono vhesa nga maanḓa khwine ṅwaha wo fhiraho ndi hone zwa zwi khou mpha vhukonḓi ngori hovho ṅwaha ngo thoma ndi khou tou shuma full time i khou tou shuma like zwi tou pfhi muthu u khou shuma serious sa mudededzi vha khou dzhena na dzi weekend vha tshi khou funza wa wana ḓuvha ḽo awela ndi sondaha nga maanḓa fhedzi so zwa tshi vha tshi khou konḓa muthu wana tshifhinga and wa cheka futhi content yanga nga maanḓa I bezela nga maanḓa Venḓa ndi tshi khou tou amba uri like zwithu zwinzhi zwa zwi Venḓa arali ni khou ita interview ndi dzi itela Venḓa and nṋe ndi khou shumela Venḓa zwa zwino ndi khou shumela Liwa home so zwi ita zwithu zwinge zwi na vhukonḓi nga maanḓa kha u fha vhathu dzi interview matshi ḓa kha mafhungo a reaction nda na thaidzo uri ndi tshi ḓa hafha the equipment kana zwine nda zwi shumisa ndo vha ndi si tou vha nazwo ngo tou ralo so nda tou thoma ndo tou renga u bva fhasi vha khou zwi vhona so I think this year zwo no vha khwine ndo nda na reaction zwo no vhalaho nyana u sumbedza uri hayi zwo no leluwa mara u manage hafha ndi mafhungo o tou checka uri zwa vhuṱhogwa ndi zwifhio zwo no tevhela ndi zwifhio then zwithu zwa vhuṱhogwa ndi zwifhio then wa ṱhogomela zwa vhuṱhogwa then zwiṅwe zwi ḓo tevhela zwoṱhe and then apana nika script na mina sote ndi mushumo une iṅwe muṋe ni khou tou ita ni note kana na mufhe no vhoni farela kamera na khou ni dzudzanyela zwa behind the scene zwino zwi a fhambana tshi ḓa kha dzi reaction ndi ndoṱhe ngo ndi tou vhuya founu yanga nda ḓi dzhia video nda ḓi edita nda ḓi post mara zwi tshi ḓa kha mafhungo a dzi video ndi recommenda ngori ndi vha ndi khou ndi documentation ḽa zwithu ndi vha ndi khou o record vhathu na vhori khamusi vha na vhutsila havho vhathu na vhori high class nyaga uri arali zwithu zwa vha na quality zwi a ḓi thusa so ndi na muṱhango ni vhudza upfi r photographer ane a vhori u bva nga ninge phanḓa sibasa nyana nga fhaḽa hune a vhori vha khou ndzhia dzi video dzanga tshi edita tshi ita zwoṱhe hanefhaḽa ndi na vhori u nthusa kha sia la dzi interview but reaction ndi tou ita nṋe muṋe zwi ḓa kha dzi video na muṱhano vhudza upfi r photographer naho yo tou thoma ndo dzhia nga founu yo thoma interview ndo dzhia nga founu but then zwezwi ndi tshi khou ḓi ita dzi interview nda ṱangana ra mbo ḓi amba ra tendelana ra okay sharp a ri shumisane nga nḓila ra khou shumisana ngayo then a vha tshi dzhia video so ndi tshi dzhia interview iṅwe na iṅwe na ndi khou I dzhia hu vha hu tshi khou dzhia hoyo muthu na vhudza upfi r photographer all right zwi khou fara nga maanḓa opre zwino kha ri ḓa lavhelesa dzi khaedu dzine na ṱangana nadzo musi ni kha mushumo onoyu wa ḓuvha nga ḓuvha wa uno wa podcast tsho thoma ndi khaedu yo thoma ndi network iko thoma baiza iko baiza network tsameka zwa zwino ndi khou pfala notsiri wena vhona imone hayi thi ngo tsula ndo dzula hanefha mantsha ndo dzula hanefha fhethu huthihi avhari ndi zama u muva da okay ndi khou pfala ne so nda khou sumbedza uri khaedu nga maanḓa ine ra vha nayo ndi vhaṅwe yo thoma ine ra i amba mathomo ri tshi khou sumbedza uri vhaṅwe vhathu ri ḓo lector kha nyimbo dzavho vha sa zwi dzhie zwavhuḓi zwine ra khou zwi amba and then hezwi u tshi vho nyaga u vha thoma uri u vha ite interview vha tshi vho kwatela kana vho fara nga mbilu vhaṅwe vha u promisa na u rwa mara u tshi cheka muthu wa zwa nga si nyite tshithu ndo thaidzo zwi vha zwi khou bva kha sala nga ḽo khamusi vhathu vhanzhi hezwi ri tshi ita reaction vha zwi dzhia nga mbilu vha zwi ya mbilu ende ya zwi pfhesesa thi zwino ndi zwine vha ḽa ngazwo vhaṅwe vha hone so mara vha zwi dzhia nga mbilu hezwi tshi vho ri a ḓi ita interview vha sa tende iṅwe khaedu i vha ya uri
vhaṅwe vha vhathu na khou vha nyaga vha interview u atendelana zwithu zwoṱhe iwe wa cancela diary yawe hezwi u tshi vho swika u tshi vho dzhena ḓola hone u tshi vho ri hei iḓani a bele ite ḽa interview muthu a tsima founu a tsha mu wana zwo gai a u founela after 2 weeks ari hei ndo ri ndo vha ndi busy na mina so u vho mpedzela tshifhinga na nga iyo nḓila so and nabe muthu wa photographer ndi tea u mu badela nga hetsho tshifhinga transporto dzi petrol na miso ndo no lugisa ndo no fhedza muthu a fhedza u cancela a songo tsha vhudza hu na tshifhinga so I think khaedu i vha i khou bva hanefho nga maanḓa and then vhaṅwe vha khou nyaga uri vha badele vhango na lite tshithu kha hezwi zwithu vha khou zwi vhona so zwi vha zwi khou khaedu nnzhi dzi vha dzi hanefho ende vhaṅwe a vha nyagi uri hezwi tshi khou vha interviewer nduri na nyaga uri interview yashu i vhe genuine like i tou vha mafhungo a thi ni vhudzi dzimbudziso a thi ni vhudzi tshithu ri dzula fhasi a tou vha na conversation ene u nyaga uri u muṅwale a ni ṅwale dzimbudziso dzoṱhe nde na ri dzi nyagela zwithu ndi iṅwe ya dzi khaedu dzine ra vha nadzo eish ngoho dzi khou vhuya ne network i bede nyana fhedziha tenda ro no cover zwithu zwa ndeme nga shumo yano obre ndi sera murahu nga nḓila nda okay ya ndi khou funa zwavhuḓi zwino abali obre ndando obre ndandona tshine tsha kummangadza ndi tshori network ya u vhudzisa uri ndi khou fara zwavhuḓi zwino hone zwini tshivho dzi tou vhuya ndi madakani hune ra vha hone ma